mana umuntu akwima image nibindi yo bikwima urumva mugani ngaho wowe nta buntu turabaje United twese badukwiye gufashanya promita vibe navyo dukorera umuntu kabisa Mr Vibe kuri agateke turavuga naho Mr Vibe kuri agateke yavuze ati kare yavuze amajyanye man dukorera abantu twese ejo bo twihinduka kandi uyu je ushobora kunyima bro wavuze ni mutoya nkuko ni mutoya afise kazoza kanini bro kwimana ivyuma ukimana ama image turi mu kazi kamwe turi muri conference imwe niba nkijya Ravine nkijya ntuza ekafatire kuri African TV Franick Franick yase utanga image urumva kandi abose kutura kamera bari bamwe ivyo yafashe nivyo yagateke yafashe nivyo Step Media yafashe nivyo yaga nawe yafashe yambona nta na kamera adane gusaba ibone agamara uya mugama sana matanga amasana masa neza nagusa na paya zonya mpeti muri conference umufiki ujya yasohoye muri channel we ntiyasohoye muri channel we ntiyasohoye basi bivuga ko byagenze rero nakadukurikirana abo mbona ikibazo na boss wanje bwita pana Shine Way TV ko Shine Way TV yari jewe bauta promoter ni capitaine de la capitale bakunze kuvuga ko ari mutonya wizi design sinzi ko ari ivyo mugabo yaba mutawa Sarobi biramusha yarahaye vraiment kuba afitanye ikibazo na boss wanje kandi atari watanga uburyo yabikinye nabi ngo Shine Way iyo nk'abahera Bareke neza komisha. Je basi. Yagana nka komisha. Banyimye content. Ibyo ijambo kwa duhuye. Bari capitaine kemari capitaine de la capitale. Duzosha agiye yoza muri media muntu uza muri conference nanje nazindi isoko. Ngati we capitaine. Fayo. Nushamka ati uyu numunsi mahije kuri kidaje hajya. Mugabo wagize amahitamo meza kwemera gukora igano kuri Step Media. Hano uvuga yuko dusa nk'abaguhindura ubuzima gato yako. No video. Umbe bayiteka akutoka. Wagize amahitamo meza bro. Bro je sinimara content. Kuko iyi content ni wa mbere uyitanza byatari kuri Step Media nandi hano note. Ni umutima w'urukundo. Niba wowe wafashe amasana meza na Starboy arabigira. Ibyo bintu kwa ntuze kwa Joshua yafashe image nziza afata n'akayensere kabye acha sindi umuntu amubwira ati man uje kuma video kaya kana wafashe ntako nafashe arakamwima kandi yani umuntu amusumbya brand man yari mashariki ati wewe kwa yakabongo bino barakamuha kwa yakaguhaye kazira gucagura twese twaturi mu kazi kango wewe muri mashariki yamubwira ati mashariki na start vivo bagira oya bro asiga sunga nikiyago man au nord du pays, en est du pays, à l'ouest, à l'est. So, ndabara mugije cyane ndabifuriza amahoro n'imigisha mu miryango yanyu ngo tegizwe kumera. Let me say thanks to Baba God. Niba kuri ni Step Media kuri microphone. Ijo nyene kagasore shikishima kagasore kahezagiwe n'Imana nkuko mubizi atamubwe natwe duharugira ngo tubazanire amakuru mashasha. Kanda subscribe making sure kumazegira subscribe. So guys, ladies and gentlemen, narababwiye kugira muzoka muronka exclusive interview nk'izigiye zitandukanye. Uno munsi ndabazaniye umusore mutari mumenyereye kuri Step Media. Ni gana cyo cya kabiri mubonye kuri Step Media, ndazi yuko uweruka yayaze kubyerekera urukundo. Mugoro munsi tuje gusesangura bitewe n'ahantu tuvanye tuhakuye content. Guys, ladies and gentlemen, nawe numwe atari ubundi reka tubanze tumwakire. Ninde? Ni brand ambassador wa Shine Way, ni brand ambassador wa Yaga nawe. Akora ku ma TV menshi. Zose. Akora ku ma TV menshi. Wewe kaza cyawe. Ikibazo cyawe urafuha. Oya suko ukora neza boss akurondera nibeshi. None bashaka kudimara jiga ariko sindakwakira wanyu ngorane yo kugira yo gusaza nuko watangwe Bruno ndaguha ikaze kuri Step Media. So reka fata kaza kari sacre ndamutse abakunze ba Step Media. Ni Step Media net. Nuziko bivuga. Cyane Step Media net. Ni Step Media. Chira mati accident mukano. Ugasubire moneza. Step Media. Angelo rinda kugwana. Ni Step Media bro ndari. Kabisa. Maze kwikora ko kenshi bro. Mfasha gatebe. Umwanya uri sacre ndamutse nongere shimire. Abakunzi abakurikirana Step Media. Aho muhere ndaza ari ngambwe gutacu Burundi sinabari hanze. Igihugu cyacu Burundi ndabaramutsa. Yesu Kristo akuzwe mu mitima yanyu. Kabisa. Amen. Muramwumva numwe mu bantu bavuga yuko yubaha Imana cyane. Yesu Kristo agirene. Yera kijijwe man. Go. Aburyo umurongo ukunda kwifashisha kenshi iyo byose mu gatondo. Iyo mu gatondo. Ibikorwa byashimwe n'Uwiteka. Fata vino uterere mu ndasa.
umurongo gatabonye namuhundasa namuhundasa urahari bro oya umurongo ibivavye byashimwe n'uwiteka fata vino wihereze uwo murongo uramaja rose ndabereye kazi mari jambo ry'Imana gikurusi wakuvuga ngo wiherereye he mugabo je mbyusa ari ndembo y'Imana nkunda kumeza misora naje uvyuka uga hanya uri kurigorora so muje muri dushe akarembo nkunda kuvuza ko Imana ine kaba karansusurutsa oya gusa Bruno uri mu bantu banjohera sana uri mu vibe mu bantu navuga yuko nasanze muri media uri mu bantu biganiro by'iwawe guma nitwengera sinzi ko mu buzima busanzwe ari kusanzwe umeze no kuba baborewe wega turati naye ariko umeze neza naje meze fresh bro kabisa je nashima kwe ni ikiganiro cya kabiri uduhaye kuri Step Mate hari abantu benshi bava bibaza ati bitewe n'ukungera bakunda kubona mu ma social media agiye atandukanye benshi bakumenye muri Chana Way hari n'abakubona muri yaga nawe no muri fishe muzobona no muri inde zose oya niko je ntimane biganiro gufashanya bro kana iba ari content twayibonye jamwe ngo je mba nkora Chana Way gusa ngena ngo muri Step Media gutanga ikiganiro ubona no ushaka kuyitanga mpamagara ndayitanga ego uwo mutima kwanza ukura ni bimwe ama challenge nawe aragushika ukavuga ati je bitewe n'ukungene banyuma bikanera inzigo sishaka ko n'abandi bantu man hari ibintu uvuga ati uyu muntu yarakwiye kuma kino kintu ariko ushaka kukuvira mu inzira ukavuga ati ugasanga urumva man ntituzi mu buzima je nakunda kuvuga ati kirapanze mu buzima tuja mu bintu Imana yateguwe kabisa novuga yuko ariyo benshi bakomeye kwigana meruka gukora na Fafa umukolege wanje bayagiye man Fafa aratuje gwe yesa nashaka ari nkoresha najaka urashaka Fafa kandi Fafa shamo mazi misi mwe je mazi misi monye mu content mwe ha Fafa oya bro ni kubera ari umukobwa mwiza nawe uri umuhungu nendi mubi murakunze gutanga cyane content ku bana babigeme sinzi je impamvu mumbanira Fafa mugwa mu ibiganiro byawe bro nabwo ni umukwangiza nawe nubwo ngitanda kujane he ndakujane Fafa rafisi uzomujane kanone ampaye aguhaye Fafa ko nzi ko ari umwana nuvuga yuko Fafa twari umwana wa pastor ntazobyara oya muga ntayagira iyo ngeso ntayafise erega singeso mbi bro nukwiga oya man urazi inkuru ndende sinobivugira ngaye imbere akana nabwo naguhete moyaje bro ibi byagushikiye si byashikiye bidashikiye je byashikiye abagenzi man baramukwereye baramugira byose hageze ati papa barondera umwana gute hageze ibyo birakunze kuvuga yuko cyane abana bitewe n'indero kirundi dufise arabana ngo bagera muri Jogera mariage ugacu usanga biriko birabagora mu rugo ngo kumbura yari akantu ngo bigisha gufata neza umugabo ibyo je navyo nomenya ko sindi umukobwa bro burya suku je ndakunda kuvugisha demos ndamengo ndabasaba mugare je hageze ngiye atora je aho ambonye gusa je mashaka kukumvisha yuko ari ibintu nejo kana kazo hagusaba rero jidefandako bro nkakugura no kuri finale hamwe hageze ati hetora ariko Bruno turabona uracari muto vraiment ko guhitamo ingeso bro je sindi muto ya muzee ariko nuvuga yuko bijyana ibintu byageneye abantu bashoboye kugira mariage kuko abantu bemeye imbere y'amategeko none waba mu bikorana mwaremeje imbere y'amategeko je ntavyo nkora gusa ndabigusaba kenshi kandi nkagusatira mugabo hageze kwa mugati jewe nta myaka bro stress sishaka inshingano nyinshi yo kugera kurera abana cyane ihungira ntiharagera muje ntiharagera Bruno ndahubatse wewe umuntu agerageje kuraba uravuga ko utari muto siko ni muto gusa ntiharagera ko nzara bro jendi kuri kwimana nta n'umunsi kandi man serious bro mugabo bavuze ngo urabisaba kenshi nebipfi hageze ko bavuga ati ntiharagera oya no mukobwa abagomba kubimpa ndabarabizi ko ngwana mwicere kazoza hari ngo zisamuka kubera uko bamweje ati genda ndisuka gasanga ni ikimanga ayo gaye muzee ariko ntaribi ayi mpamvu nakurondeye yo ariko indogira uvuge oya nta nakindi ndumva Fafa byinshi ngira ari byo mufa kandi Fafa mu mata wavuze ko urubisaba cyane oya bro ngira urabisaba bakatuvyihoze oya tubiva ko tuvanyeko yego Fafa uramusavye arakwiye ndamusaba iki cyafisi kiga mwene wacu aracyari umwana wo muhira gusa umugore nzomusaba nanje n'umugabo gusa umwubahire kijyana uvuga yuko ni navyize uri kuramuha agaciro je ibintu nkabijya sinda bikunda mvuga ati ntihagera wewe nejewe uramfata oya Bruno nukuri je ivyo bintu nk'ibyo sinda bikunda niko ko bavuye mu nzu kwa soka kagenda kuja kwa mwigeto kandi muba je ndaca bamuhira ariko uba mu nzu yabonyere hanze papa yarabonye ko ngeze aransuhura ugeze kugirana uzaza mu koga mu nzu oya yasa akajagari
bro tubananye wewe so anyagusora azakure kure ubikore ukavuga ati yego kandi ko umuntu ari normal so umuntu ari normal ni umuntu abisha gusa abagezeho ko we bikontrola kama je nagusanya nagupfukamiye mvana miyo sije tuje muri industry muzikani yatu nimpamaga umva yumvise Bruno yoroshe ngo irwara bisaba cyane muga ntituzi ko baramwemerera Bruno impamvu nakurondeye nizwe tuzi kunywa nakayogana nigashasha ngo hazoza cyangwa ngo nakumviriza wasanze kameze gute kazaga ko je nka bright wasanze kameze gute no rega nawe nyene birakeneye abantu ngani broad attention man sikaje kudukorera ubusara bwayo zajyamo none Bruno kumwe inzo ukiri mutoke batsi ko ari ibintu nyene umuntu ngerageje no kuya gukurikira bro je n'umuntu akantu kose bora jewe muza usanga je kintu cyose ko abana bacamo je nagiciyemo nabaye n'umukorezi narabaye nagiye muri korale bro je nararirimbye ndafite n'imiziki nasohoye muzee ducishirize mugani kintu cyose jese ibyo bwarumawuzo nagi gutamba ikintu cyose je kibaho n'inzoga igisohoka cyana ji yose giso jana ji nkunda ko gusa nagati nayumvize abantu mve ntazo sinzoshishe mwiji twerekeje uri kuraba n'inzoka oya no musi kwa ari ji gisohoka roza hitwa inyo twari kumwe iki guvuri twanyo twari kumwe jena ugutse abantu bakwegera abandi waduhuriye ngaho kwa muvanye turi kumwe twari kumwe waduhuriye kwa muvanye tujya aka kasose je twaniye gahunda ngaha aya twari kumwe muri bigubu katwatunya kandi bro wanyoye nyinshi ndaka wanyoye bine nawe nyishohe ni muvisi yugira uje kubipratika bigubu ni grambido isoma primus grambido yanyoye batubya karusho kari muri bigubu naka karusho yema ika bigubu ngani nkaene we Bruno gusa yo sindabyanze iyo tuvaye novuga yuko tuvaye muri lancement lancement ya Fanila Vine na Fikofiko ari filmu bariko barapresenta na ekarapresenta brand yiwe nshasha ego ngo bamusohoye ariko hari utuntu tw'amatiko twashoboye gukura haje turavuga ati foke abantu bari bahora batubona dutwenga imbere y'amakamera ifoke bamenye ukuri hari ikintu dukunze kumva cyane ngo amasocial media twebwe hari intambara ikira hagati y'abamenyesha makuru kumbure badashima kuyerekana imbere y'amakamera ari umuntu udashimye kuvuga izina ryo kuvuza izina no vuga yuko amutwe turamwicira abamuvuze ko yuko ngo numwe mu bantu kuko akenshi turaja mu lancement ama conference tugasabana ama image hano bavuga ati mfasha ka image bageraza kuvuga izina muze uraza kuvuga izina ntaco bitwaye ni wetu duga kwijambo okay ari umuntu bakunze kuvuga yuko ngo ari imana cyane amasanamu kandi ibintu nkabijya navuga yuko iyo dusangiye akazi biba bikenewe yuko nabijya tubisangiye kuko umuntu ashobora kumenya amasanamu byuka mukenera kubindi navuga yuko numwe karatwidogera tuvuga ati shara umuntu ameze n'ameze uko nuko iyo ageze ikintu nk'ico arikunda cyane nawe turavuga ati wayamera uko ejo canke yeje ejo narashobora gukenera mugabo nka Bruno nagwamagara mbwa ati Junior je ibintu ngenda bivugishe kuko buro buhimbira bariko arakora mu social media no buhimbira gose man gose bro zora magic channel Scott ni umuntu je twajanye kuri teri Bugarama Jiho chansanga apare bampaye na muri shane we ndazi ko mwamuze ngo we barayagutumye na muri shane we gukora jagana na nesi n'ubujuma nduga mu Bugarama na shane we jana Bose milioni bro je ndagira ikibazo cha apare sanga apare milioni twakosta na milioni n'ubufu abana mbwa Scott uraza kuntiza ama image kwa naje kuri tere bazosaba video bazosaba ifoto we kuko ufise ibintu bifata fresh urani we nuko wogenda twagana nko kuri tere mukajana Berara ahantu ho muri yaga nawe TV nari atakorerayo oya Berara n'umugira neza bro Berara n'umugira neza ukasanga we trepse iragize ikibazo akagutiza ati nawe fata image cyangwa mugati bedo we fata azagutiza mugani ukabona turi ngaha twese mana umuntu akwima image nibindi yo bikwima urumva mugani ngaho owe nta buntu turabajunayite twese badukwiye gufashanya pro mitavabe navyo dukorera umuntu kabisa Mr Vibe kuri agateke turavuga naho Mr Vibe kuri agateke yavuze ati kare yavuze amajyanye man dukorera abantu twese ejo bo twihinduka kandi uyu je ushora kunyima bro wavuze ni mutoya nkuko ni mutoya afise kazoza kanini uwo wajya kamera ejo uzosaba gusanga ko kamera jewe mwafise kazozura mubona bro ndafise kazoza mze bro ndiko nabahanurira urabize mujama wa Imana ivyuma ndiko nabahanurira oya muri shane we TV basi niko kutabitana nawe ari mu bandi ari mu bandi ari Imana ivyuma bro kwimana ivyuma ukimana ama image turi mu kazi kamwe turi muri conference imwe niba nkijya Ravine nkijya ntuza ekafatire kuri African TV Franick Franick nta yase utanga image urumva
kandi abo twakutura kamera bari bamwe ivyo yafashe nivyo yagateke yafashe nivyo Step Media yafashe nivyo yaga nawe yafashe jambo nta na kamera azanye gusa babibona agama uya muga amasana amatanga amasana amasa neza nagusa nta paya yazanye ampeti muri conference umupeti wa bera ikajana seko yaga nawe no munsi nta sanga nta pare cyazanye bagenda saba baba imana agibuka yanyima baje kuzeza gusaba bajya siniko kuga nguri brand wiki mugabo vraiment bijya si byiza kabisa turi mu kazi kamwe dufashanye uko ejo nzobuze aho ngeze nasi nzobanze aho ngeze none kugira ngo ujya mu nani wa yagateke ashobora kuvuga amajambo nkaya avuga ati vraiment kandi yatubwiye n'ikindi kintu ngo sijyambere bibaye sijyambere baye kandi ujya dusonja jarasumbye uburambe nze je nta myaka 2 ndayimazemo mu mwaka umwe ujya Mr Vibe yabwiye ko yaje atazi no kwambara ikirato baramutuka yabwije uko ati Jeffise aho nahereye ni hasi gose paraporo aho ngeze kandi uwa ageze kunamba agoma narongore deja kandi uzomutera twavyemeye Mr Vibe ukuri yagateke ibahasha kabisa nzozimeze ukifundikiye iwanje anovuga yuko iyo hageze kuri ico kintu c'ama lancement siko tuzafatiye ku bintu bya Mr Vibe yavuze hari nakandi kantu gakunze kuba kampenderero gasanga abantu twagiye ko ku malancement yiwabo gasanga ko batanga ibiganiro kuba rukungene wowe uvuga ati okay je ngira cinda mukoresha ku ruhande kugira ngo ndonke bitandukanye n'ivy'abandi nibazo nta mwajisho ko bimubaza yego gasanga nka Fanny Lavine no munsi vraiment batanze vraiment no munsi bose ama media yari hajya wo mukoresheje ku ruhande bagwa content mugara y'abandi bavuga ati TV wawe nubwo waje muri lancement kandi yaga nawe iwawe kandi banakuna se ko baguze ikiganiro baje bakinyimye bro kwene bakinyimye kandi sino washavuye nka wewe cyo wabiduhaye muri aka nawe oya kuzina turakirindiri Bruno yabaze eka Fanny Lavine aduhaye ikiganiro aje bakinyimye ariko wewe bagushibuye je bakinyimye mugabo ngira bashobora kuba bafatiye ku bindi bakavuga ati Bruno ntitumenyeranye mugabo we bagihaye bakakwizera tuzi ico bari bafatiye Fanny turazana yaga nawe na Bose ntibazi nanye nivyagenze gute kugira ngo bashobore kwizira ku legend ashobora kuba nasanze Fanny Lavine ageze ikintu kizima ego wavuze ngo nani bashafata niba oya rukungene oya Fanny Lavine from no musiba twitangiye batanze ama content creative US ku ruhande mushikirwe abaye nk'aka media twa niko no bivuga mushikirwe atare bahiwe oya je kintu cyabaye neko ndihuta oya kasi umwanya nasabiye bana koje ugusaba ikiganiro ukatiwe ngo je ko banshibiye ijyambere wasabye Noraske umuntu nabangagira Noraske bamusabye ikiganiro ati toka oya vraiment yavuze ati wa mugabe gusa ya mabrema yakubwiye impamvu karya mpamvu irumvika irumvika kandi afite brand ikintu cyumvikana kandi Fanny Lavine kweri isanzwe yamushaje bavuga ngo baheza abo bazi sugeza abo bazi ahubwo niba jya wa journalist bavuga ati bamaze kudusiga bashagomba ku gufatirana kabisa umwana ahubwo ati tuvuye muri conference kankore kakayemiso ka 10 minutes ko nawe uri umustar uvuye muri conference kabona urasohotse anamije rimwe kwirutse kati ikiganiro cyajenye kabisa we nguriye imbwa deje nawe urangene nakwirutse ko shaba barafite icumaze kabisa proje nasi cyo maze hari abana ndetse naje naho bandetse so wawe n'umugabo w'abagabo none Berare sinamukoresheje no habi so wawe n'umugabo w'abagabo Berare umwe zo arakureze nawe curazana abandi ararira nadeze Berare ureze Berare kameramani wayagana ndamuvuga wayagana uja Berare twakoranye muri shani we twakoranye byinshi bro kandi nara sinamureze twarariranye ko yampa ibyuma turimwe nake yampa ibyuma kwigira tumubona kuri kamera haboneka yampa ibyuma naje nkamuha content ibiye Berare yo kurega nta content akora so Berare n'umwana muzana Japare yanzimanye vraiment yambwiye ati muhungu yekorera kuri wanje bro nico ati twaduke gufashanya uko nyene ego bro twese ibyo kwa naje kandi ikintu byavuze ati ikintu cha hari izi ryare yansema bagashira ko all star bana kimenzo gakata all media duhamagariwe twese kuza kabisa wowe wasabye ikiganiro bakakwankira hari imvu kanaka naje bitwa ari yansema twagiyemo cyane nawe bakayisohora gusa amashase nagize ngo nashani we mu mutima ngira nambe yakanara ku mpuzu wereje reka ndabivuga niyo mvuga ibi bahungu Step Media yubahwe
Step media yubawe. Shari twaragiye ahantu mu malancement kwa kenshi baca badomera transport. Sinangi kurenda transport. Tena arizanye hajya ni mu. Wewe waragiyeyo baraguhana wazenya parezi nashaka content warushije n'abandi zi warurimo. Urumva? Nashaka content. Baca baragukasa mbe batashe gutujya mu. Ujya mu bataje gute. Nashashe neza twatanye we mwe twazanye. Sara abantu babagesera kweri wamaze gushika ngo iyo TV ngo bitugani ngo nituyiha. Mugano rasiko no musi yakoze ikintu ko hari amameje meje 24. 28 bro. 28. Wagira 28. Nijeragira wanyu mugaya sanza yizi yavuze ati TV ni amateka. Mugano rasiko TV arayizi ko bamudugijirimo. Wewe sine wanyu byabaye. Amera yaguhereyeko. Ndabivuga byose ko niyo nzoga rije nayikuguri. Ndabivuga byose ati inzoga rije nayikuguri. Usoma rasike bro ugiye kumushimira. Na oya bro yaguze. Amera yamuhereyeko agaze ku TV ya 24. Acha bwa TV sino yirenga. Ariko ama TV ariko arabona ashira ko mwe akubita ko mwe. Bagare ni ama Mani yana kugati je nagati wagizera none bagira amanase magira attention bro wagizera ngati ni all major. Bahibingana para ngati ngo ijari brain ni munini wavuze ati ni all major nyine bahibinga. Oya jama ndabishigikiye uzi n'impamvu. Kwera ari ukungene mani mukuru yamari mukuru. Ije sinda kandi n'ikindi kintu na muto yocagira isi gukora cyane. Kwera bose binzi banganisha ukabura. Kaya gasanzwe kakabura. Franick atwaye cyane mbere. Byaye kukuryohera. Je nacu byaye kuba bimbi ahubwo byamene ko kagira twayanganya oya. Uganda za gukora cyane. Utawashikiriwe. Harama meje amesi bagiyemwe arabashikiriye. Batashe gusa abajya bagatwara mesha. Bunya mushani we. Basi ari je n'umuntu akunda media nare investisha je investisa. Umufiki. Ujya yasohoye muri shani we. Ntiyasohoye muri shani we. Ntiyasohoye. Basi uko byagenze. Rero nakadukurikirana abo mbona ikibazo na boss wanje bwita pana shani we TV. Ko shani we TV yari jewe. Je nkunda kazi nabe kamera nyinshi nazi ko nazirisha amahera nze gutanga image nziza kwa kunze bashani we oya gusa vraiment yaradekonye warinze wigora urafata taxi we utizara parezi nafate taxi bro kwa tuvuye kwa Joshua mfata taxi na muri byo kuzana parezi za quality kwa navuze ati kwa Joshua nawe nyiko sa jabere na security reka ngene ko no se chance indi conference ariko barambabaje Barambabaje kudatinya kuvuga amazina. Bauta promoter ni capitaine de la capitale. Capitaine de la capitale. Bakunze kuvuga ko ari mutonya wa design sinzi ko ari ibyo mugabo. Yaba mutawa Sarobi biramusha gusa. Biramuraba gusa ni yaradekonye muzee. Yarahaye vraiment. Kuba afitanye ikibazo na boss wiwanje. Kandi atari watanga uburyo. Sinawatanga uburyo vraiment. Mu boss aramubwira ati we zara amamedia. Zara amamedia. Isigaye transport turayiba. Nawe yari kandi man never abdo kiraza abakomisiyoneri ko arawukora mu nzira. Nk'ijya ni commission. Nk'ijya ni commission muzee. Mungera commission akashiramwe ibintu byo kandi yabikinye nabi. Ngo shani we iyo nk'abahera. Bana komeza commission. Je basi. Yagana nk'abahera commission. Banyimye content. Ama TV ujya musara ama TV 15 bakuramo baca ba ama TV 14. Just imagine icyo kiyo. Ibate bro commission yari guma yayironse. Ego man twese niko nyakubivuga. Ameje ko turashaka ko Amameja junior amameja sasa tuyashaka ko amahera twese. Nabonye ko yaraduhati ni muzenga yakoze ikintu cy'ubugabo. Kwa twarahashitse nabonye dushaka kamahera. Kuko yaradufitiye. Mukizwa ati shani we so ivemo. Muzivuga mfitanye ikibazo na minyora. Sha yaradekonye kabisa. Iyo nkaronka ariko ronka habiri. Ariko kwa minyo ashaka ngo minyone ntiyaje ngo nivuga. Barafite ibyo bafite bapfana boss wacu ashaka kubigushira mu jya. Amameja man ibyo ijambo kwa duhuye. Bari capitaine kemari capitaine de la capitale. Duzosha ahagiye yoza muri media muntu uza muri conference nanje nazindi isoko. Ngati we capitaine fayo nushamugati uyu numunsi mahije kuri kidaje hajya mugabo wagize amahitamo meza kwemera ko rigano kuri step media no vuga yuko dusa nk'abaguhindura ubuzima gato yako umbe bayite akutoka wagize amahitamo meza bro je sinimara content kuko iyi content ni wa mbere uyitanza atari kuri step media nandi hano note berasha kwaka kamera twaka kuri yaga nawe bera umutima nawe vise bera nambwe je pare yanzimanye kuri step media ni muhira yaga nawe ni muhira ni muhira kabisa bose ni muhira bro
ariko wumve ko washitse nta kibazo iyi message izobashikira bo bashikira bose gusa ikintu noheza ku bintu cyaho journalist ambagije tugire umutima w'urukundo kabisa bro twese jaza kato tugire umutima w'urukundo niba wowe wafashe amasanamu meza na Starboy arabigira ibyo bintu kwa ntuze kwa Joshua yafashe image nziza afata n'akayensere kabye acha sindi umuntu amubwira ati man uje kuma video kaya kana wafashe ntako nafashe arakamwima kandi yani umuntu amusumbya brand man yari mashariki TV wewe kwa yakaguha barakamuha kwa yakaguhaye kazira gucagura twese twaturi mu kazi kango wewe muri mashariki yambwira ati mashariki na Star TV bagira oya bro asigasumwa n'ikiyago man gusa acambwira ati je ngo na video yanje no guha ngo phone si ngo phone ngo managura phone ziwanje nze umva ukanuga man ikubwira umukorege ejo uzobura battery ndayiguhe ubureka temani uze ndayiguhe ko shane we byuma biraruba oya nakubwiye wagize amahitamo meza ibindaziro za kubashikira kubura uwahisemo kwicara kuri Step Media ni TV komeye cyane ndabizi ni mpamvu nakubwiye nubwo umunsi bayibaniye bakayima content Raske shaka kwiba wanzumeji wanyeji inkwera wa Mungu wa siji n'umunsi yagezweho Star bikaze gute kandi bakwirukanye atahigana baba oya sinayi presence iyo navuga wewe wari haje navuze Step Media gusa kuri Step murongo wanyu navuze oya ibi oya oya sindavyanse oya mugamaze kuvuga Step Media bavuze ati we tuzogura kiwa uciteka twicaye ahantu mugaje niho jewe urazi boss arabiganiro boss ni brand uravuga ngo abazoga ibiganiro ngo byiteka siko yabivuze yo sisere kuvuga ko yabivuze bivuge twavuze ngako tabu yavuze ati peki we kandi cyo ngwangiye n'abantu bakukena ibiganiro byo kuri YouTube kaza kumenyera umuntu kuri TV ko TV twese nakazi n'ishuri n'umusiki mu mwigisha amate yarahindutse harashaka kuzubundi abigisha nibeshe no kuri TV no kwa journalist turi beshe abahost turi benshi bani wewe bari bamenyereye nde grand frère wawe ora ko yacagwa amaze kwimati ndarushe ubona ugati ngo ndarushe umusazi kandi ngo ndarushe haje yavuze ati toka mba mu maso oyaha ikintu cyahabaye yamenyereye grand frère wawe kuri TV ati wowe ukora iyi TV yantuzenya umva ntuzenya nagomba grand frère wawe nagomba yaragaruka urumva yuko jiya mbere umugisha we nawe minyoni yatumye utaro kunya musamera nabwire udamusi minyoni yatumye utaro kamera transport kumenyera abantu kabisa nkaje amaso kubereka amakosa ya minyoni muga nanje ngiwe naco kabisa muga nkawe bana nkawe cyabwa ati yaba nari ko ari kukurega nego iganira muga ariko sanze ukore mu diaspora zanza kuma amahera menshi akakane yakavuze noraske yakavuze muga fania binashaka kukwima wavina cyane kukwima mugani no sabwa ati kuko ro mu diaspora yaba yari wonye wipambanira ari TV wawe nta tike yamushizeko nta tike nta kintu ngasirigari karumva ko karamuponde bro noraske nanje uriga genda kazi yakunda ikiganiro bro yakunda ikiganiro ujya ikintu mugani yemeye bro yemeye yofumanye ikiganiro hako nyuma abandi transport wowe mwe byose yemeye je nibanye byose we bakwimye byose ujya mu ware nigoze na parezine napambana naye ngira mvugisha uko ibyo nayo gusaba parezine zose nabone yahomeje bajya aba boss bajya aba boss abakonzi bayaga nawe so abakonzi bashane we kabeza abari kuri muri channel nkuba arabihonze kuri nahise nsiprima video zanjye kuri muri channel we kabeza yes ama gusa tugira urukundo mu TV yes aho numwe mu bantu uvuga yuko yababajwe cyane nababajwe je ndabirankirengano ndararuhuka uko uvuga ikintu ubu warababajwe cyane numwe mu bantu uvuga yuko yababajwe amaze kujya kunyishuma mze naziriye mu maransema ayo kuzijya mu buzima no kuzijya mu maransima uyu mpeta amaze kujya makuba bazi ndayamubonye cyane umwana rutwenga peti wowe tuzotera imbere kuraje bayi banzote ntacyo izi ni hasi wowe zo ndabonye nizo nabo bayiriye bavuga ati bro ndabushe ega je nzotera imbere cyo duhana ibiganiro dusesangure twabje niyo mpamvu nta kunyigira wowe wihuse je nzobivuga natera imbere bino bintu umujyana gutera imbere ngurana gutera imbere Starboy mutasi yadekone oya wamaze gutera imbere kometse kuja kuri TV ya mbere ikomeye cyane mu Burundi iyi ni mu TV bavuga yuko irigira gisije so nashane we yari ikomeye kandi je eka ndashaka kubwiza ukuri mukombozi umuntu akomeye nga muri industry niyo waje gute ushaka ndirimbo namugati ayeyo nkene kiganiro ati kombozi urakunze kuvuga n'umwana mwiza waje atukorera nde kombozi biravuga yuko nkorera shane we ayambwati uraza yambwati yabo na message iri ngaho mze ndayikwereke yabo uruhundi nayo gusaba amahera mbwa korera shane we
uraza Vision nambwa ati Vision nambwa na Happy Famba Vision nimuvugana mvugana na Happy Famba manager by'amateka afite mu muziki murayazi nambwa ati Happy Famba John nkore ya Shine nkore nshaka iganiro na ntuze angati wewe urinde Shine way Shine way yanaka uraza urabanyakiye muri The Fighter Production hajya muri studio barananzimana muje nakubwiye vuga amazina kuri Step Media washitse nta nakimwe barananyakiriye waronsa gajo so guys ni ari Bruno umwe bamenyesha makuru amaze kujya kunyinshi mu malancement amaze guhura n'ibintu byinshi wakoze kubana natwe yes ebana cyo canke igihe je twasura kwikoza zodutera iteka kwitaba haje fafa muje apana wewe so nta kibazo ariko rovuga yuko je tuzohora narateye imbere pe kaje je gahunda ndayibona ariko merci umve ko waduteye iteka ridasanzwe yes so reka nabashimire cyane muri Step Media amakoze kumamagara ndazi mu abantu benshi mwari guhamagana na nyuma yanyu haraba invite benshi kandi bakaze nkari nababonye nakoze ku muno mwanya akaguma avuga ngo nkwinywa bro mugani nko twakubutse ku maransema dusona n'izindi nzira zo gutunga ari 1xbet uze marakoresha code promo twese ushe gutsindira amafaranga babima muri mu maraso naho butazosomegano bikurikira cyane wankenera